Yari ada matay ya. Si trolya apa sih? Alakuan, setiap kelakuan melarat. Dek remah abah macam mudik ke TV teng lede ir. Leles sesi aja le. Matabu ya lapar. Ambuh dulu. Istirahat deh bayi. Leles kapi. Dah apa Pak Salim? Ngapain kau tiduran di sini? Sampean Pak Salim. Kegerjat saya Pak Salim. Kenapa kau seperti orang susah? Pak Salim, saya kecapean Pak Salim. Saya terkerjat ada sampian di sini Pak Salim. Waduh, kok bisa ada di sini? Kenapa kau itu? Saya lagi butuh uang Pak Salim, cari kerjaan nggak dapat. Saya kecapean istirahat di sini saya. Waduh, kasihan betul kau itu. Iya Pak Salim. Gimana caranya Pak Salim? Ini saya nggak ada yang bantu. Emang kau itu hidup di dunia ini cuman sendirian, nggak punya saudara apa? Ya kalau saudara saya punya Pak Salim. Saya minta tolong Pak Salim, boleh? Minta tolong apa kau itu? Saya butuh uang Pak Salim. Saya pinjam sama sampian kalau ada. Kalau uang saya itu punya, tapi uang saya itu ada di bank semua. Ya tolong Pak Salim, sedikit aja, kasihan kalau keluarga saya. Ya gimana lagi ya, saya gak bisa bantuin. Soalnya uang saya itu ada di bank semua, saya gak megang. Gimana ya Pak Salim, terus saya sudah keliling cari pekerjaan nggak dapat. Gini aja, kau nyamperin saudara kau itu minta tolong. Maaf ya, saya nggak bisa bantuin kau. Ya sudah, saya mau ke sana dulu. Ya Pak Salim, ya hati-hati. Kasihan kau. Pak Salim. Alasan tok Pak Salim wah. Andi pese kebulu tandi pese. La. Dek maya Pak Salim meruah. Sare mulai kelek tak lemu temu. Tadi mepoi. Orang yang posang nyare. Sambil tadi mepoi. Salim meruah. Langku dek mepoi ha. Salim mulai kelek kok terlalu leso. Pada maaf boleh kok nyari ya. Langku. Duh. Tolong benda mayat. Woi, tolong. Mayat kana mayat Sapri ya. Aduh. Demak dia. Woi. Tolong kana. Apa Bu Salim? Boleh. Apa?
Kaki ho. Bu Salim kok ngecit. Beda apa Bu Salim? Engkau kaki sang kumayat ho. Lala iya. Orang yang kumat teh. Ulah lagi Bu Salim. Engkau ya. Sa. Wahai sang kumat teh suka lagi Bu Salim. Siapa sanya saho? So engkau betul kakinya kumayat. Engkau tedung Bu Salim. Benih mayat. Siapa ngandung ho? Caca Bu Salim ya. Caca ke barat ke timur. Iya, kaki lu tedung. Iya, jangan kok dia mak ngiding kakek. Mobil kok sang kumayat kakek. Bu Salim tahu lesok kok. Daunku. Toho. Orang ini pengejit. Corak Kak Amir. Kak Amir apa benih tayo? Center na ba tayo? Buwa na masuk. Wala. Kak. Buka Ji. Buka ke. Kau nak tanya Ji. Tanya apa? Ria Roma saya tuh keberer ya. Roman Amir, Roman siapa Ji? Iya Roman Amir di sana apa? Aro watang tretan Ji, Amir ya. Masa apa ho? Arwah tretan kaki sering Amir Sofi ho. Yang kaki nggak Ria model lah. Iya Ji, sering abid Ji lo atam musongko Ji. Iya bener lah tradisi Roman Amir. Aro ya. Iya, Allah tuli pun melakar lain tradisi melakar tretan. Iya Ji, sekelangkong Ji ya. Iya. Masa apa? Amir andi tretan tuh. Mak jauh Sarah di Amir. Dah. Kak Amir. Apa? Engkau Kak tretan ah. Tretan siapa? Engkau tandi tretan miskin. Bentar ngadek kesengko Kak. Tengah engkau, tengah sekali. Apa penitang tipan di tretan miskin dia? Ya Allah, Kak, kaki mak teh kedek kangko Kak. Teke rumah. Engkau dia situng dari reng sekolah ke Kak. Ada. Ya Allah tretan, engkau dia tretan Kak. Ada. Marah cek deh ya Kak. Ada, wes. Engkau keluar. Allah kakak ben mak teh kedek engkau Kak. Sering iya bener lakala embuk lain tapi menepak situng Kak engkau bibeen dia. Allah Kak. Kak Amir. Nak keteken Kak Amir. Pasti lo tak ya aku tereten. Dah. Dan angkok ni sih. Kak Amir. Apa kaki he? Kau Ji. Kak Amir teke angkok Ji. Teke derem ji he. Kok basta ya aku Ji so Kak Amir bulan dah soki. Apa? Wahdem angkok ri Ji. Asin arwah Amir lo. Tretan TV tak ya? Dan kau setia padan Saudi ke TV pasan Ji. Benda iya dia. Mayu ketre. Amir je berengkok mayu. Terem Ji. Tretan jitung tak gengi. Kau Ji. Mayu. Lara Ji torot Ji. Apa mayu pecan ko mengko Amir. Toduh kok Ji siapa dia boleh Ji. Oh, mayu rat pecan ko je baru Amir ja. Udah siap lepai.
Pokoknya kaki neng lah, pecan upo setir ya. Ji. Amir, Mer, keluar Mer. Oh, harap ora kena. Entah di depan cantum. Apa ji marah ora kenji? Aku kaki tak tahu sedia kaki. Tak kenal kok Bir ya. Kaki cengak ji ya Mir. Ari ya tret kena kaki. Pulan kaki sesoki pas bongo sombong. Beni iya carana. Mun mate beni orang semikol kade Mir. Takun tret kena kaki. Apa kaki siapa ji? Mama matu ji. Siapa kaki? Tak kronolong dari kaki. Apa iya Mir? Ari beni tang tretan ji. Beni. Bekaki cok ngaji ya Mir. Aba Mat arah hari ngaji. takun tret kena kaki Mir. Arab ji tak terima kaki ji. Apa iya Mir? Iman tak terima dan tos elemban cerjempuh. Oh iya teti Mir. Ya. Pas. Oreng, mulje, makeh tre, iko can oreng, tak ning, keturunan. Ji dem aji. Apa yang terkamir kok sering kula anu. Lara ji cak anu ji cak ngibare ji sabare ji. Kaki he. Dalali mulai kaki he. Membeni turuna manselor se ko campur karo karuk ya. Lagi saja. Tang tretan ameru ji torot ji. Wah ya ji rugana. Dek remah aji mana tokar so Amir. Amir ki tang tretan. Aji salah pah ngibare pak. Pintar na bola. Kaki ji. Angkongku age ji. Apa? Tak tahu kaji kaki kak. Mir. Aji Mir beni siapa? Apa? Dia apa ji mak teletang ji. Mari asuntik kaki. Apa tang aji kaki Mir? Keneng kok rek so kaki. Bengalongku kaki ji. Ocol kapi elmun ya. Singhayang, subhayang, tayhayang, singhayang. Kaki Mir ya. Talu. Op. Tak Apa Mir? adil mun daya. Coba arek je lu. Pada tak aku areken. Oh. Mayu. Pada mayu. Tak mundur. Ya, ayo. Mayu. Gila ji. Mate. Ji. Laji. Tretan ji laji. Laji torot ji. Tang tretan ji. Ambu ji. Laji. Kayak. Ti odir ce kapiaki Mir. Mukung karo soki tunya. Ce anda lagi. Teng kamar si tungtong. Tak apa lagi kak. Desa. Allah. Dua mas sandal ha. Iya kak Amir. Orang siapa tuh pergi pedaki. Kak Amir kaki mak bah ngak jadi ya aten Kak Amir. Alah. Tersadar lagi Kak Amir ya.